inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru yahamuye imitima ya benshi, iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, bamwe barwara imitima. Iyi nkuru nawe nuyumva uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Umusore w'imyaka 22 y'amavuko yarangije kwitaba Imana kuri uno munsi ku itariki zisanga 10 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo uyu musore yaje kwicwa na mugenzi we w'imyaka 25. Umusore w'imyaka 22 yishwe n'umusore mugenzi we w'imyaka 25, dore ko abaturage bavuze ko amakimbirane yabo yahereye kuva kera ubwo bapfaga amabuye y'agaciro. Bari bagiye gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, birangira baharwaniye, umwe ahita atera icyuma mugenzi we mu mutwe, arangije amutera n'icyuma mu nda. Uyu musore ahita yitaba Imana. Uyu musore w'imyaka 25 yagerageje kwirukanka ahita afatwa n'abaturage, nibwo bahise bahamagara ishami ry'ubugenzacyaha RIB na polisi ihita ibiziramo akanya nk'ako guhumbya. Abaturage bavuze ko iki kirombe cyari cyarahagaritswe by'agateganyo kubera yuko ba nyiri kino kirombe nta bikoresho bari bafite, bote ndetse n'ibisurubeti n'ubwishingizi bwa bano bacukuraga mu kino kirombe. Niyo mpamvu ubuyobozi bwahagaritse kino kirombe by'agateganyo kugira ngo ba nyiri kino kirombe bagiye gushaka ibisabwa kugira ngo nihagira ukomerekera mu kino kirombe cyangwa agapfiramo azabone impozamarira, cyangwa uzapfiramo hazahabwe umuryango we uzahabwe impozamarira. Kandi ikindi nicyo basabwe, bajya gushaka ibikoresho kugira ngo bazagaruke gucukura amabuye y'agaciro. Abaturage bari mu gahinda n'amarira. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru yuko uyu musore w'imyaka 25 yarangije gufatwa, yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwica mugenzi we amuteye icyuma. Rero SP Hassan avuga yuko iyi ngiyi ari inkuru y'agahinda, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Avuga yuko iki kirombe cyahagaritswe by'agateganyo kubera ko ba rwiyemezamirimo barimo bacukuramo amabuye y'agaciro batari bafite ibikoresho bihagije, bityo rero hari abakomerekeragamo bakaburira kivurira. Niyo mpamvu iki kirombe cyari cyarahagaritswe by'agateganyo. Ariko iki kirombe SP Hassan Kamanzi, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, avuga yuko umuntu wese ugerageje kujya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko yafashwe anahanwa. Bivuze ngo rero SP Hassan Kamanzi avuga yuko hano hagiye gushyirwa umutekano kugira ngo hatazagira umuntu usubira gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko irondo ry'umwuga riba riri hano rifatanya na bano bacukura amabuye butemewe n'amategeko, amafaranga avamo bakayagabana, bityo bakabacungira umutekano mu gihe bari gucukura amabuye y'agaciro. Babona leta ije bakahita bababwira, bakahita bahunga. Bivuze ngo rero iki kibazo cyo gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko bivuze ngo cyashakirwa igisubizo. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ntibarwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora sabu, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora.